dusenge Imana yakiza buri psaume 16 psaume y'Imana Kristo zaburi ya 10 na 16 turasoma mu izina rya Yesu. Mana unzigame kuko ari wewe nabariye uhoraho ni wewe mwami wanje nta mugisha mfise atari wowe abera bo mu isi ibontore nezererwa bonyine. Amen. Amen. Amagorwa y'abakaba uhoraho iyindi mana azogwira ibimazi byazo by'amaraso sinzobihereza ngo ndabisuke kandi amazina yazo sinzoyavugisha iminwa yanjye. Uhoraho niwe mugabane w'umwami wanje n'igikombe cyanjye. Ni wewe ukomeza umugabane wanje. Ubufindo bwahutiye amabango ahantu heza. Ni koko ufise umwami mwiza. Ahimbaza uhoraho umujyanama wanje. Ni koko mushaha wanje umpanura mu bihe by'ijoro. Nashize uhoraho imbere yanje iminsi yose. Bari mu buryo bwanje sinzoniganiza. Nicyo gituma umutima wanje uhimbarwa, ubwiza bwanje ukanezerwa. Kandi n'umubiri wanje uzoba ahatagira inkomanzi, kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi uzokundira uwera wawe ngo azabone. Uzondangira inzira y'ubugingo, mu nyonga hawe niho hari akanyamuneza kuzuye. Ukuboko kwawe kw'iburyo hahora ibihimbaye ibihe bidashira. Imana imbazwe. Amen. Data wera Mana ushoboye byose, nezerejwe no kuba mu ngoro yawe muri aka kanya, kuko tuzi ko aha hantu twaharongeye umugisha na n'ubu ntibura kuhaduhezagirira, kuko ariko bavuze ngo bwira abatama n'abatamakazi ubabwire n'abana bawe bose mubegeranye mukore ikoraniro ryiza ryera ry'agahebuza, maze nawe uduturire amabanga. Hari n'amajambo wongeye kutwibutsa wayibukije n'umusavyi wawe uti munyegeranirize hamwe abo bose batanze bemeye ikimazi bafatanyijwe nanje n'isezerano kandi batangiwe ikimazi. Data wera ndagusavye ko ari twebwe wegeranije uduhezagire, uduhe umugisha. Kandi hari n'amajambo yanditse ngo uturangire ya nzira ya kera abayirose cyane uhoraho uburuhukiro bw'imitima yabo. Aya majambo nayo turayizeye Mana, turagusavye mw'uyu mugoroba ibyo byose wavuze ku bakoranye mu izina rya Yesu Kristo ubidushitse. Abana bawe baruhe kuruhuka mu mitima no mu mibiri yabo zabikoze, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iraheze cyane rwose byakire bamugisha bakire mu izina rya Yesu Kristo. Duhimbaza Imana cyane n'imitima yacu yose ko twemereye gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Aya magambo avuze ku murongo wa gatatu ngo ubufindo bwahutiye amabango ahantu heza. Imana ishimwe muri koko ufise umwami mwiza. Imana ibaza, Imana ishimwe ko yaduhaye umugabane mwiza. Yarakoze. Amen. Imana yaduhaye umugabane mwiza n'ihimbaza. Kandi nashaka abafere bose bavyumve. Imana yarakoze, yampaye umugabane mwiza. Imana ihimbaza. Frere Paulo yigishe neza ngo mu nsengero mu batesalonike ba kabiri igice cya gatatu, Frere Paul ku murongo wa mbere yasabye aya masengesho avuga abitesalonike ba kabiri de Thessaloniciens chapitre 3. Frere Paul ati ibisigaye bene data mudusenge. Amen. Ijambo ry'umwami wacu ryamamara rishimagizwe nk'uko biri no muri mwebwe. Imana imbazwe kandi ishimwe. Ijambo ry'umwami wacu ryamamara kandi rishimagizwe. Amen. Borashyizeho ngo nk'uko biri no muri mwebwe.
iby'umwami yadukoreye yarakoze nahimbaza. Haranditse ku murongo kabiri ngo kandi turokoke abantu babi badadika uko kwizera kudafiswe na bose. Ese Imana nyene yakoze yaduhaye kwizera ijambo ryayo ntabwo icyubahiro cyinshi ishimwe n'Imana yacu. Yaduhaye kwizera nk'uko ivyanditswe bivuga. Amen. Nuko ariko amajambo y'Imana avuze hano muri Yohana Yesu Kristo umwami wacu mu gice c'indwi ku murongo wa 38 umwami wacu yavuze aya majambo meza yo muri Jean Evangeliste Jean kuvuga kwa Yohana c'indwi umurongo wa 38 arabise ngo unyizera. Amen. Imana ishimwe. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Amen. Imana ishimwe. Twongeye kumushimira kuri mugoroba n'ahabitubaza. Bivuze ngo unyizera nk'uko ivyanditswe bivuga. Apana ni ripoti kefu sukwizera ariko kumsara akunyizera nk'uko ivyanditswe bivuga. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu mutima wawe. Imana yakoze yacishije muri Yuda aya majambo ngo ndabandikiye. Amen. Nubwo mwari musanzwe mubizi mugwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Ese nimwumve ko ari kwizera abera batagiye barahabwa ntitwagiye turaguhabwa kuko twizeye oya abo une fois transmise une fois pour toutes au sein. Amen. Imana ishimwe n'ibintu umwami yaduhereye igorogota uyabitanze rimwe gusa ngo bazokwizera bose. Imana ishimwe. Niba mubona tubifise ni uko ari twebwe dushikiriwe ariko twabiherewe igorogota yabitanze rimwe gusa. Amen. Ni Paulo yabishyura ati para Yuda Peter mugwanira ukwizera kandi Iskariyoti mugwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Umwami yaduhaye une seule fois yarabije kwitanga. Amen. Kandi yaduhaye twese yarakoze nahimbaza. Si ibintu duhabwa oya ni ibintu twavutse twarateguriwe. Amen. Umwami nahimbaza. Turamushimiye cyane. Hano twaravuze ngo ukwizera kudafiswe na bose. Kudafiswe na bose ariko twadushimira Imana ko yakuduhaye tukizera nk'uko ivyanditswe bivuga. Imana yatugiyemo umugabane mwiza. Nahimbazwe umwami wacu. Ndifuza ko muvyumva rwose muvyumve cyane muri Hébreux chapitre 10 muri iki gihe handitse aya magambo meza. Hébreux chapitre 10 verset 19 handitse Hébreux 10:19 handitse aya magambo meza cyane ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu duciye mu nzira yadutoboresha iri n'ubugingo ica mu gihuzu gikinze bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe kandi ko dufise umuherezi akomeye aganze wo kw'Imana twegereze dufise imitima y'ukuri twizeye atamazinda imitima yacu icucagiwe ngo ivanwemo itwagiriza bibi imibiri yacu yuhagijwe amazi meza y'ijambo. Amen. Imana imbaza c'est mes frères n'est-ce pas? Et yaba frère batumvise ni mubyumve frère umugabane wacu Bible bivuze ngo igihe igihugu cyacikamwa hagati kigacikamo kabiri kuva hejuru gushika hasi ko twebwe twari twatowe mu binjirana nawe ahera cyane. Amen. Tube mu gakiza atabwoba atamazinda kumwami yadutoye tukinjirana nawe ahera cyane igihe cyacikamo kabiri twinjire mu gakiza atabwoba atamazinda tuzi ko ibi turiko byose bibi haba mu mubiri haba mu mutima umwami azobireza cyose. Amen. Mwari mukwiye guhimbaza Imana. Il est merveilleux notre Seigneur.
umviriza dusubiremo agakiza k'abantu bahisemo Imana bacana idini bati iri niryo dini ryiza uranabijamo nkazomba mwiza. N'agakiza k'abantu Imana yahisemo ubwayo, n'abantu bari mu by'Imana yabahitiyemo, yabahitiyemo umugabane mwiza. Ibyo twasomye, amen. N'abantu Imana yicaguye ubwayo ibagenera kuzotahura iby'igihe cyabo, atari ibintu by'ubwenge bazovana muri teologiya. No, c'est plus fort. N'ibisumbi byo muri teologiya, birimo maishe, birimo kunanirwa kandi kwa cyane. Hariho umuntu w'efurere nabyo bamuvuga, yari umwana yiga teologiya amashuri, hama naramwandikira ati ndarembye cyane rwose ndarembye, ngiye gupfa kwifuza kuba kuko sinzopfe udahari. Hama rero urya mwana bamurusha wo kuza, hanyuma yaje asanga nyina yarakize, hama aramubwira ati mwana handitse ngo amen, uwizeye azorambika ibiganza ku barwayi, abarwayi bakize. Hamwana ati muri teologiya twewe ntabyo batwigishije, ntitwashikiye ibyo bintu byanyu, ibintu bitumvikana. Iyo bavuga bati azomuremeka ko Bibiliya cyangwa ikindi kintu cyangwa azoza padiri, hama nyina nababwira ati ega mwana wavuze neza, ni sawa wavuze neza, ati niyaba ibiganza byavuzwe n'ijambo bikiza, ijambo ryo ryokora ibikomeye. Twashyikirijwe ijambo ry'Imana ririmo ingufu ziduhindura abana b'Imana. Si ibiganza bazarambika ku barwayi bateye gusa, no, ko no gukira indwara, ahubwo n'ijambo rifise muri ryo ubumana bunyegeje muri ryo, nibwo bwaje kudukiza. Hahirwe abadakiye gusa. Bibiliya ivuze umviriza frere, Bibiliya ivuze muri verset 19 ngo nuko bene data ko turi mu bushitsi bw'ubwoba bwo gushikana ahera cyane n'amaso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoreye shiri n'ubugingo, ica mu gihuzu gikinze bisobanurwa mu mubiri wiwe, kandi badufise umuherezi akomeye aganze ko bw'Imana twegeye atamazi. Ça c'est bien, Imana ishimwe. Twegere dufise imitima y'ukuri, amen. Atamazinda, twizeye atamazinda, imitima yacu icucagiwe ngo ivanwemo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Tugumye, amen. Tugumye kubivuga, abana bafurere babandi bafite twavuye muri asambere rya Yesu. Oya, tuzoguma tuvuga tuti Yesu yanyerereye, tuzoguma tuvuga tuti yarandikije igorogota, tuzoguma tubyatura, tugumye kwatura ibyizigiro byacu bizima. Tuzoguma tuvuga ko twebwe Yesu azozamura. Nous ne serons pas confondus, nous ne serons pas déçus. Umwami ibyo twizeye azodushitsa. Si ibintu byo kwibagirwa umuntu yicare ati mwino ndwi nzosubira kuvyibukiriza dimanche ndazinga igitabo ndabiki quelque part. Oya, ibintu tufise mu mutima twatura kubiriza bivuze ngo tugumye, amen. Ukwatu ivyizigiro byacu ni kunyiganige kuko wasezeranye ari wo kwizerwa. Que Dieu vous bénisse. Magnifique. Alors fais bavyumve, amen. Wasezeranye no kwizerwa, tugumye kwatura ibyo twashikirijwe n'umwami wacu. Ndashaka ko fere bambabarira gusa n'ukuri ndabasavye munyumve cyane. Abantu bari kumwe na kwa gasore igihe Burundi bwikukira bashobora gutanga temoignage, bati uwo munsi hari kuwa kane mu Rushana, imvura yari yaguye, bagasore turamusa twese aratubwira ko igiye gushinga umugabo witwa Uprona, arawushinga twari kumwe. Bashobora kugira temoignage, niho bari bashikira ndetse umunsi ashinga
twaduhari hama rero hari n'ibihanga kutukana sava akabivuga gusa bari bahari niba bageranye n'umwami mwambutsa kuko bazi kuko ibyo abandi batabonye bari ibyo ni batabonye natwe iyo abafurere bari imbere bakavuga bati igihe mwebwe twinjira ahera cyane twinjiranye n'umwami wacu vous n'étiez pas là si on mwari muri mais twebwe on était avec est-ce que tu peux le voir comme ma frère ndabasabye byumvikane c'est ça notre vie bari mu buzima bwacu bakora kuza kwishimikaga mwigira abanywanyi oya hari iby'umwami yakoranye natwe igihe yinjira ahera cyane twebwe tunabidosha gutera kandi kivuga ngo nigiye ahera cyane yesu yahera twinjiranye nawe amen igihe yinjiranye n'abera bose bahabwa none siko twabisomye reka musubiremo nari musore no kuri veseperi duciye mu nzira veseperi so muri duciye mu nzira yadutoboresha par la route nouvelle voilà imana ishimwe et vivante il a inauguré pour nous au travers du voile est-ce que il y a une inauguration abatari bari byari bisabwa ngo mw'idini mwinjiyemo mumenye ko ari idini ry'abakoranye ibintu n'umwami wacu Yesu Kristo bashobora kuvuga bati igihe yinjira ahera cyane jewe na Stasia ninjiranye nawe kwinjirana nawe nzova amasenga ndabyibuka nibuka ko twinjiranye n'umwami wawe ninakwanze ko twinjiranye nawe ninagira intege nzibuka ko twinjiranye nawe amen manshi zosubira nje hanze ngiri muri inama ya famille y'umuryango yabwiye nti wa musabanga twari yariciyewe na cumuni niho narindi hamvyavyanja vyiweza aca y'amashati yanje abariwe bafata hamaramubamba abinezererewe hamarandaba arambwira ati urambere fiteje urambere mwizirwa ntusubuniki niho narindi yabambwe azira ibicumuro vyanje imana ihimbaza umunsi wa gatatu yarazutse kandi imitima rero yarazutse jene nawe ntamwishano sinitangishana kandi umutima wanjye wari ubinezerewe nari mbaye kwasigiye kandi umutima wanjye wari ubinezerewe nari umusambani iyo nyota yaramvuye iyi nouvelle vie ubuzima bushaka bwarazutse ndashobora kwemeza ko naho bitarahera byose umwami ari ku kazi ahetse ndabizi ko bitarahera byose ndabizi ko bitarahera kandi muranihangane kubyo bitarahera ariko umwami azobiheza byose amen imana ishimwe mais il faut que je sais il y a une vie nouvelle hari ubuzima bushasha bwashitsemo niba ari buke icyonzi naho ngo buke bapfuye kuba niba mutarakura kazima bwavuye ku mana uzokura niba ari bwinshi buguma bugwira imana izosozera igikorwa yatanguje muri twebwe icyonzi cyo ku mwami wanje ari kumwe nawe igihe cyagiye yazuka mu bapfuye ni ukuri nanjye nabonye ko ibyo yadusezeraniye byose bibaye bizima atana kimwe nzosubira gukekeranya nimumbabarire ko mutiko murabyumva aho yasamye nzogenza reka nsubire iyaba twari muri réunion avec Jésus twari mu nama hamwe n'umwami Yesu akaza akaca yinjira ati erega ngibi ibiganza nabonye inkovu ngibi numurera n'urubavu mwahabonye nitwebwe yavetse nitwebwe twari tumaze natweka ati jewe nazutse mu bapfu kandi nazukanye intsinzi ku rupfu natwe tukisenyere turabonye ko urupfu atangwanye duteje niba tugira ngo bazotwica nta kibazo tuzoba dufise ntabwo tuzogira tuzoguma twizeye ibyo tubwiye bushi kudutwaye kuruhuka imashini asesenyera ati bo ndabasize nk'intama mu marindiro ngiye mu ijuru
Korea nama karikoresha twebwe eske murayumvye nawe iyo muri ho basi nimuje basi keze niba mwapfuye muti cyane mu iyo nama ngiye kwategurira hafi kandi none rero sinigeze ndababesha mu byo nababwiye byose ahagaye imbere yacu muri mwebwe none harabonyakiza icaka harabonyakiza ko mubesha hari umunsi n'umwe ndabahemukiye hari icyo cyabateye narabataba urero ndagiye kwategurira hanyu nzoga kwenda batatu bari muri ijya nama rero hana tubonakarisa amaboko agiye mu ijuru abamarayika b'Imana bazatubwira bati nimwitabe bamwe mugende ibwoga abandi mugende mu mpera z'isi zose hanyuma murindire amen ariko muzogumye kwizera ibyo nababwiye byose muzo amasezerano yamashika kuba kumuba sabagara y'iki oyaye amasezerano ashika kuba Imana nuko rero muzogume mwubasha ijambo ry'Imana murindire hama umwami aragenda none twe yasize abiki ahantu refe kandi abana batume kwigisha umugambi mushasha witwa misizine mabana w'ubutabera umugambi mushasha kandi witwa Pete umugambi witwa Pete ntumbazi wongera mukazanga barabaye hamwe ndabigisha rero hari abantu bakecuru ntaza kunyimirura kuri pro akiri bo kuri bagasoro utanga ko kwa ibintu uzuma baratisoje ndari tukishoboye bwo bagasoro bisigi n'ubonye hamusubira bwite hano n'ibintu by'amatazoza ndaba munwa amata naho twari nacyo tumari baba bari ngofero zayiprona umutamana babitsa ahantu bakobetse iyo abetse kintu cyangwa ikintu kimanuka cyacera uzubona batekaje naho bavuga ati neso batuvuga ati ibi ni nakika kwa gasore na namutse abo rero na mona bafunga naho akabyogera mu bagiye byarabanyitse hari rero n'abandi ba ari ba amajambere azakura kubana ariko hari iradi basigiye n'umwana wacu amen abo bantu nta kuntu na kumwe wo bahindutse yasize atugiye hazogaruka mubaka amayetaje mubaka bururi mutembe cyangwa usubira inyuma mukera cyangwa mutunga twebwe uko tuyidiriye ntiwadusezeraniye bazogaruka kutujana nakorokayo niwe turindiriye muragira politike mbi cyane nziza muragira ubukene mwiza cyane mutunge twebwe yanyu turnero bwa Jesi ari tuhanze amaso amen wewe kwazoza kutujana ese murabyumva nibyo none ndakibaza ikibazo none ko babasere babiri wewe genda bakoresha wamugaba ntiyatutse mu bapfu uraza kumvisha basanze imva ngamba ko bari hanyuma bagati umwami wacaye hanyuma abamarayika bati muri bande ngemurondera umuntu muzima ahantu habapfu hari mu kabiri bagiye basanga imva yiwe bari bayizi neza basanga irarangaye genda banyigishirize ko atazutse byoshoboka none aho ihingerero bagere kugira abafurere yazutse mu bapfu erega abafurere biyugane nabo bazababona nabo wa mugabo ujya nyene arabihenetse ati erega niciye wenyine ni mu ndani neza ba Tomasi bari basibye bagiye kurangura ibiharage nabo nyene nabo hacagira umunsi ati erega mwebwe ndani nabo mwebwe muraramukiye ko muri abafurere sawa nabo nyene arabiyereka ati turanyuzwe ariko rero mugabo tuyobeye twarapfishije ba Petite ibazi twarapfishije abantu n'abandi ibazi ubu twereka so nawe we n'inzuzuka mu mafeso we ameza ati nawe senyera ati kuva twakabaye nurakazi menya gato twatangajwe n'ibi nurakazi menya ubone amen alors tuvuga tuti nimba hazoza ubutaka zobutura we bisibi twayibonye nyene amen nyene barabisibi amen yagiye abitubwiye abitweretse imyapamwaye yo kuduhinduza abo hindura n'abandi baditse mu nyuma nayo twego twaravyiboneye amen tuma batwigishije ngo twaze kurufatiro b'intumwa n'abavugishwa n'Imana amen
bari abana hama bakaba bafise agakoni bahana uwa mbere arapfutuka akiruka akagashira uwa kabiri ubundi akapfutuka akiruka agashira uwa gatatu uwa nyuma nabo bashizeho umuntu umwe mu kwiruka nabo bakamuhaye bwa nyuma aza gusiga umwami ukuvuga nicyo gituma umwami yadushize twebwe bwa nyuma kugira ngo tupfutuke tubitware nk'uko twashyize tukajyana tukarisonere premier tutegerezwa kuba ba mbere atanga ba kabiri bahari abandi bose baguye bahundagaye mais nous sommes les premiers amen cyo gituma twegerezwa abana les premiers nés abana b'imfura amazina yabo yanditswe n'ijuru mwagomba kuba abantu babyumva mukaneze nta n'umufere ashaka gutwarwa n'amafaranga ces histoires ziriyo hano mais nous sommes attachés twafata ijambo ryaradufatanije n'Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose bisawa kandi turi imfura mu byaremwe abana b'imfura Imana kugira ngo babe imfura muri bene se wara yabanje Imana gambira ceshaka tube turavugana na woni Yesu mujye mwese murabona turavuga ko nzutse muzuzuka amen natwe tuti amen batavuze amen njya muzo ndabafata yivutse barasubira tukica kabiri ati rero ko ngiye mu ijuru namwe muzojayo natwe tuti amen agenda akoze demonstration atweretse ibintu byose bizotubako gushika no ku bushobozi bwa bw'Imana tugende rero turemye tudatanga ibindi dini rishasha ariko tubandanije muri bya bindi adusize icyo tukirimo n'amagingo n'ubu nibyo tukirimo n'ubu nibyo tukirimo amen kandi Imana ibaneze tubitwaye nk'uko twabishyikirijwe n'umwami wacu Yesu Kristo neza neza Petero nyine yahishuye amen verse 10 muri Petero wa mbere umurongo wa 10 ivyako gakiza abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubuntu mwagira muze muhabwe barabirongera babisesa igihe cyarico basesa igihe cyarico n'ibimenyetso byacu cerekanwa na mpemu wa Kristo yari muri bo yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwawe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire kandi bahishurirwa yuko atari bo babyikorera ariko ko ari mwebwe babikorera icyo none mumaze kubarirwa n'ababwiye ubutumwa bwiza bavugishijwe na mpemu yera yatumwe ava mu ijuru kandi ibyo abamarayika bifuza kubirunguruka amen yaro yacu ya televiziyo abavugishwa n'Imana babwirwa bati bitwara neza mubishikirize abari inyuma yabo mubashikirize neza bavugishwa na mpemu yera yavuye mu ijuru bati mubihereze abandi neza ese icompa umwami niyagaruka akazosanga natwe tubifise neza tubimushikirize nk'uko yabidushikirije amen niho tuzokwemerwa n'Imana isumba byose aho Yesu azozira umwami ahimbaza frere bien-aimé dufise ubutunzi amen umwami yatwijije yaduhaye kandi yarakoze kandi ntiyagiye atabikoze ahubwo yagiye abirangije byose iwacu yagiye abikoze inusu no il a achevé amen il a tout accompli byose yarangije
rugendo rwanje. Amen. Nabanye intambara nziza yo kwizera. Imana ishobora byose nibibinjize. Vraiment jewe umucamanza atagabitanya. Toutes les prescriptions qu'il m'a donné, ibyo yarangeneye byose narabihawe byose, amakuru yose yabereye kuzocamo narayaciyemo yose, naza guca urubanza akamurika amampurete yanjye azosanga ibyo yangabiye atana kimwe nasize ntakiriye, azocira urubanza tuberanye. Icyo kimwe nabera mw'uyu munsi. Amen. Hari ibyo umwami yatugatse, hari ibyo umwami yatwinjije, hari ibyo yatugeneye ari umugabane wacu. Ibyo umwami ntadushoboze kubicamo byose, ni ibyawe ni ibyanjye. C'est acquis, c'est un acquis. Ni ibyo umwami yageneye Golgotha, babyakire byose. Écoutez bien, Imana yakoze bien. Écoutez frère, 2 Pierre. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, voilà. Chapitre 1er, verset 12. Agezeyo Petero akagice cya mbere umurongo wa 12. Nicyo gituma iminsi yose ntazotenzura kubibutsa ibyo, naho mubizi mukaba mushikamye ni ukuri kuri muri mwebwe. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ce que vous voyez, frère Pierre vous a dit, naho musanzwe mubizi kandi kuri muri mwebwe mukaba mushikamye muri ko neza. Umwami wacu yinjiye mu isengero yirukana abantu bari badandaza inuma, bariko baravunja amafaranga y'ibyo murabyibuka. Aratemura imeza bakorerako, inuma ziraziguruye, ibintu byose arabyirukana, arabishira ko hajya hepfo ati kamamezo kwizi yanje izoba inzu yo gusengeramo. Murabyibuka imana. Umwami ati akazi kose mu mutima w'umuntu nzokikorera, nzirukana tout ce qui est inutile. Ibitabereye byose nous sommes assis ici, twitega twabaye disponible umwami kugira ngo ahegagura ameza n'inuma yo kuvunja amafaranga n'inzigo n'ishari, ibintu byose batubareye. Iyo bagira kubura ibintu byose akabisora hanze, toutes les ordures, imicafu yose mu mitima akabivana mu mitima yabo yatoranije. Icyo bituma kwezwa bitava iwacu, kwezwa biva Imana ishimwe. Iyo tweza azotwezesha amazi y'ijambo atwishikaniye. Frère bien-aimé, turi ku kazi ka Reverend Pasteur, ahubwo turi ku kazi k'umwana wacu. Turapresha, tubigisha ijambo, uri pontwe na amen, rifise ingufu zo kwirukana muri we imyanda yose. C'est le Seigneur. Amen. Tuma tutembera abantu Imana itatu. Twembera Imana itatu. Amen. Kugira ngo nibavuga iby'Imana ibabwiye bigire impact, bigire effect, bigire ububasha, bikore akazi muri twebwe. C'est ça. Imana ibageze. Amen. Yene mwese murabyumva. Cyo tuma tudashobora kuza kuvuga ibyacu. Ahubwo tubabwira iby'umwami wacu. Kugira ngo n'ibyakigwa mu mitima bikize ubugwayi bwose n'ubwatwinyegeje bwose, bituvure biduseshe n'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi bagezeze kandi ibahumugisha.
Paul ati la preuve que vous avez le Saint-Esprit icyemeza cy'uko mufite mwemwera nuko mushikamye mukuri kuri muri mwebwe vous ne négligez rien. Oh, que Dieu vous bénisse. Twere n'amajambo twakundi yo bakuyeje alors ko twifuza ariko ntaje hama rero iyo tuze kucyore rwose ujya n'ibigero cyane sinyinyama ikorose cyane uje w'ikigo rwose n'amagara niyo utwara bisa neza nta kibazo kigiye cyane hato urabona ni ibintu byahari rero se magana y'iki tukashyira cyane none kuvuga ikiga cyane kandi uvuye naho botembaga tuvuga ati cyo kimwe yari byari byose bwese dufite ariko utari urugero karuto alors niko bimeze onanya kwetuza agaciro k'ibyo umwami yadushikirije naho kuba kari gato gatemba turagatora kuko kari n'ubuzima Imana ibamugisha tuzi agaciro k'ibyanditswe reka igituma tutari tubizi twebwe bwabo n'ubidusigurira n'uwo twararose ubidusigurira Imana itwuzuye umushumba w'ubwenge w'ubwizigirwa n'umuhanuzi w'igihe badusobanurira ibyanditswe ibyo byanditswe badusobanuriye rero twaramenyera signification des Écritures kandi rero burya ubitoye Imana yabiteguye bizana ubugingo. Ibyo frere mwene mwasinye mwagira kasi umunsi umwe uzotore hano haraba batazi ifunde zijyana ariko ifunde w'igikuriye yababaza usanze aho kwitembagarira uwamenya haca rumazi ariko uzotore bayitora tukatiza no kufunika mu munsi w'isha ukazana mu rugero rusanzwe ugoroshe wumvise gushinza peye birakugengetera mpaka wewe ukaza mu kintu cy'inambo gisanzwe kwinuye mu burufunditse cyangwa shaka mufuko umva rutangiye kwagara ruzunguruka no guteza ibibazo ukaza frere yababwira ukuri ibi bintu twakira iyo igipfundikiye uwo menganire bisanzwe umwami yaradupfundiye abishyira ahantu biri konsomable biribwa uko nyine byazanye umuntu yumvise frere n'amabwego biga imfungurwa frere n'amabwego uko iyo saha nyine Imana ndayikunze iyi saha imwe uretse ku masaha muri Amerika n'amasaha mu Budage babibwira isaha imwe umunsi umwe umwaka umwe isaha imwe Imana ibwira Branham iti ekute biga imfungurwa neza ubwo nyine birikirabwira na frere iti bibike neza nawe wongere ubigabure abo bantu babiri bose babwirwa meme segonde bayikora kumva n'Imana Imana ibikoze ibintu ikoreye umugeni tutazigera twiganya cyo twaba tukajya mu ijuru tukayikora mu maboko warakoze wabikigaburiye bifunduye neza biteguye neza ku buryo biribwa abera bakaza mu munezero wo kurya imfungurwa ziryoshye Imana idubaza Imana mukwiye kwishimira cyane kandi ikabishika ko atasuka ngo nubwo wamenye ikintu gitembagara ahantu wamenga kigiye gusa n'irindi dime se different ntibisa n'umuseruko n'uburenge iyi message nawe yohurira n'idini bene Branham yavuze ngo n'abazotwara binini baze bapfumwe n'ibyo pfa bisera gato iyi message zirindi zishengero yari mashengero menshi ni Imana yasohoye abantu ibashikiriza ubutunzi bwayo buzobajana mw'ijuru babitunze mu kwizera wabonye hanze wamenga n'abantu ariko n'abana b'Imana isumba byose kuko kwizera abantu babaye mandate bagiye mw'ijuru bakoresha inama bati ndababututse mw'isi muzoba nk'intama mu mabikira nibabakunda bazoba bakunze cyane nanjye baranase namwe bazoba ariko umunsi urabanse babaho ubutumwa bwiza murabona iyo nama ariko arikoresha niho narindi niba babaho ubutumwa bwiza umunsi muze mwitere hejuru mube basazi muririmbe munezerwe ko babaho ijambo ry'Imana imbere yazo bari nyinshi mw'ijuru inama iheze tuca tugenda ku kazi
nuzobana na mutena havani ni mumparurire kumubara masanga nimba imyaka igihumbi ari umunsi sibyo imyaka ijana mugabuye na kangahe na 10 umunsi n'umugabo ya 10 sisa ni quelque chose de pas umunsi n'umugabo umunsi n'amasaha ya 10 njye 10 basi tufate umunsi atwari sawa mutibiza na 10 muje kumbwira mutwa wamaze 90 mutamupunza ho gatoya mumva yamaze imisi ngahe mumva yapengasha n'ifiri oya yapengasha n'ifiri kina zibakasha naja ku matwalete ariko ni leo yapengasha ku matwalete alors vous comprenez que na passage gato imana yakishije kugira ngo yerekane gukiza indwara kwayo gukiza ibyaha kwayo yerekane ubugorozi bwayo nishimwe sinzi ko mwangiza ariko ko mwabitswe n'Imana genda ega yinya gushiya by'ibi malaria n'ibisida n'ibindi byose siko ndabahaye ubushobozi kuri scorpion no kwa dayimoni boss muzosenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ega senyeri ni byinshi nzoba bikorera muzora bikingaza ko babaye bakire Imana yakoze byiza ishimwe kugira naho yarunze inkoni yari mukoze ko urabona bari batabuye ubati haza genda wiruka inkoni yanjye yitwaye iyi ni inkoni n'ibyo Imana yakoze byera imurambi kekataki hama ihazi nuko nyene byamu ariko Frederick Imana ishimwe hamwe kwa masuru n'umunwa hama akigenda imyamuzane sizisanzwe amubuye no gusaba arasamye umunga kubari ese defi Imana iratweretse ngo n'abahaye ikomeye imashara no kubikoresha byose ibyo umwami yaduhaye irwanisha umwami yaduhaye hamwe twoteze twobafita bose dusonga bose ariko se n'uwo wacu mu minsi igeze ariko gutora umukungu arabuhandi utufuka n'ibintu by'ibisazi biryama byararira papa siyo mwarimo byarabariye baravuze induru bararonka hama turasubira turabihamagara karubahana hama aragaruka rero ujya mufurere wacu turamukunda kandi aravuga ati murateze turabona no guhimbaza Imana yacu mutugore ikimara tangira kandi muteze amazi asidahindura amaraso erega yabikoze kugenda mufurere nayo muri muzivuga mwiyo minsi siko byagenze hanyuma none nawe yaragiye kuruhuka abadusigaranye akazi avuga ati nabanye namwe avec fidélité Imana ihimbaza yedebe none hari le centre hari le prophète hari le centre uhuriye ko ibyakera birashaje aba natwe yatwinjiza muri famille cyangwa ni famille muri abari hari umwe twigisha uraza gusenga frere uraza mucererwe guhama gutuza guturamuhenda henze guturakuyira bisi hari umuntu kugira ngo twebwe turi famille ya Seigneur Jésus amen turi mu muryango munini ugizwe n'amasezerano ya kandi isezerano ryashya kandi umwami wacu wewe gumya imfuruka kandi azoba umutwe ariko ngenda kubivuga iye alpha ele será omega azoba yuwa ikumiche abafenda bafashe bosinaje n'umwaka muboda akabaye n'amazi ashobora kwaje abakumye bose neza sawa abaje kwa kunyabone bose bakomeye bari strong atagenda soze azobikwera soze iseseze impundu mabashimwe byiza cyane mwami yakoze yatugabiye ubutunzi yatugeneye umugabane ahantu heza n'ahantu heza magufi cyo cy'Imana yakoze n'ahimbazo icyo
mugahimbaza umuti warakoze Seigneur. Niba utoshobora kuvugana merci Jésus, merci Seigneur, umuti warakoze. Imana ibahereze cyane, Yesu ndagukunze rwose ndakumara. Imana ibahereze cyane kandi ibahereze mwese, ibahereze mwese, igigororotse bashikeko mwese, idushikeko twese. Amen. Amen.
umwami ubugeze ko rwose ibyo byose umwami yakoreye twakoranye nawe ntibigaragare ubuzima twinjiranye nawe ahera cyane muri iyi ati hariyo mpandusha kandi umwami esike sibyo yatwinjira ahera cyane nitujya kuri mpandusha amen hariyo umuco utazima umwami twinjiranye nawe igihe cyose dusemo kabiri ukavugira mu mwami yinjiraneyo natwe n'abera bose kandi twinjiranye nawe yarakoze umwami ntabwo maso kandi aya majambo nayo yuko ab'imbere bazora iby'ukuri amadini yose ari imbere ariko tweho umwami yaduhaye ijambo rizotugira ab'imbere nubwo dusa n'ab'inyuma nubwo tugayitse tutegeretse nubwo turi nkewa umwami kubw'ijambo yaduhaye turi ab'imbere imbere yiwe zone sa priorite haleluya umwami nashimwe ngenda nibyiza Yesu wanjye muri wese nabibwira umwami ati warakoze wanyinjije mu byiza byawe wampaye umugabane hamwe n'abera bose ibyo Pawulo yahawe nibyo nahawe ibyo Petero yahawe nibyo nahawe nanjye ibyo Barekene bahawe nibyo nahawe nanjye ibyo nibyo mugabane wabera twese s'il vous plaît ni ibintu umugabane wawe nawe isi umwanya wo gushakisha gucacisha umwami yariko bikwanditse nawe udashobora kugutwara ne prenez pas très tard agiye bizorenga agiye n'abasabura ko bose kwitora bizoreka kiri iwabo umwami n'abagira umuntu otakonvenable igihe gikwiye n'iki umwami natwigizeho ubutunzi bwacu bwose mubisabe umwami wacu Yesu Kristo data manshore umutima wacu uranezerewe muri aka kanya kandi we ushoboye byose watureke uduha iby'ibanze duhe n'ibindi nabyo wabaye alfa utubere na omega utwuzurize imitima yacu yuzure ibyo byose watugomboreye igorogota ni byacu nta wundi yo bihabwa izuka ni rwacu izamurwa ni rwacu byose ni byacu mwami ni wowe udutungiyemo byose ndagusabye none bibe inzima bigaragare byose tubone ko ari twebwe tugiye dutwaye kuzozuka mu bapfuye tugiye dutwaye kuzozamurwa bituboneke ko senyeri ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo biboneke muri aba bera batoranije bariho bazozamurwa mwami bagaragare bariho bazozuka mu bapfuye bariho bazokuzura mwebuye baboneke ko senyeri Yesu ukoze uduhezagize uwo mugabane w'abera utugaragare ko twese ko ndagusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen mwami bakeze bagusa bayere cyane bahe mugabane wanyu ugenda ntuza gushobora tagata kandi ubonye mwige natekereza uti uyu kabisa zubaka neza ahura gushobora kuvuga uyu mufrere atwaye ibyo tuzohabwa mani bamugisha mwinshi mani bahezeje cyane Fred wari majana magufi n'umutwe n'akurariza Imana ashimira Imana cyane bose Imana akijingwa ashimira Imana cyane bose Imana zigamye mu ngendo bravo bose Imana akorera cyiza ishimire n'abayiteze kwikiza abasenga Imana bahezeje barakoze Ezmaho twinjiza ahera Mana zo manzima byose none natwe turagushimiye cyane Mana zo manzima byose kwatanga kimwe wisigarije utaduhaye kandi bisi Kenya tugiye kubyegukira Mana zo kube umwandu wacu w'ibihe bidashira urakoze cyane hezagire uwakoresheje ushaho mwishure kuri wowe no kwihanga ryawe Mana zo manzima byose tunezerwe no kugumya ubwo butunzi waduhaye ntihagire ikintu na kimwe kibutunyaga ariko tugende twibura mu muzisha uko bukeko bwije urakoze cyane twishimiye ko wazigamye mu ngendo wababera umudereva mwiza twishimiye ko wakijije indwara
none mana nzima ubandanye umurimo wawe w'ishengero ryawe no mu mitima yacu gushika utwiganuriye tugasa nawe maze badutwara aho wadusezeraniye tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu.